Kapitang Enteng! Oh, at data, Violet. Nalpasan ti imparamid mo. Naramid ka dagiti pagpatungam ka dagiti masitas mo. Thank you tata. Manungay titangdan mo? Saan nagagpatangdan? Tulong ko latakin kan. Saan man tata? Tangdanan ka sige. Ikan kalaangan iti limagasot. Ha? Imbag lang nga igatang mo iti si Dayo Ay, no kasta. Agyaman lang nga raw, Violet. Won tata. Mabit lang tainak mangala iti limagasot. Enteng, tarimaan meten dagiti kulungan ti manok di talikudan ti balay. Ay, Jack Masang. No kasta, Ay, na. ingka mang sapol iti mang tarimaan. Bayan, ibagak to ka ni Pari Badong. Managtulong ka nun ni Pari Badong. Saan ka nupay ngagpatangdan? Saan nga agpatangdan? Ay, uray kasta, tangdanam lata Na, saan nga ron nga agpatangdan? Apay laeng. Ay, ingka nga ron kasaritan. Tatarimaanen na dagiti kulungan ti manok. Ay, kaman mang patpat iti rono paray. So kataman nagiti natukal adiding ti kulungan ti manukmay. Ariglado, pare. Nantay bunang mo, tayo nakaon. Ay, kwa, di bunang mo. Tanang model ti bunang ko. Sige. Dagasiklatan iji balay me. Ay, saya atam atarimaanin Wen! Saan asinsinan ti trabaho, pare? Ay, very good. Wala, ingkat. Tapno makaado ka. Nakaon, tuyang. Agluto kanton iti pangaldawan ta, Ta siguradaw, mabisinak tao. Apay, saan nakangata apakanan ni Kapitan? Saan ka mang namnama? No, pakanan di nasayaat. Rumbang apakanan na ka. Basta agluto kanto, tuyang. Mala, inakaon. No, makaaduak iti mapatpat arunaw. Ingka nga rudan, agan-anad ka. Amangan no day taramay mo, ti matagbat mo. Wen, di ka agdanag, tagan anada. Ay, agyamanak. Nakasangpit akaw dito'y balay da pare Enteng. Simpa ikaw, ti kulungan ti manok da. Tata daw? Kwaraw! Tarimanam gayam ti kulungan ni Uncle Kaw. Kulungan ti manok da kunam Isumay. Wen, kwaraw. Awan metla ti maaramid. Iso tulungak laeng ni Uncle Mau. Manongay ti tangdan mau. Ay, saan ang nagpatangdan? Ngamno, adda itod na, di nasayat launay, apap. Ay sige man. Inton malpas ka ditawi. Umay kan tumat ije balay ko Tatarimaanam tuman je greenhouse kaw. Wen, kwaraw. Palawaan taman tay may sa greenhouse kaw. Ariglado, kwaraw. Parinteng, natarimaan ka unti kulungan dagiti manok mau. Yamanak Awan anyaman na pare. Ingkan, tanalpas mo tantim paaramid ko. Wen pare. Ala, agyamanak manin. Anya, kastilaan, di nakapay pinagmerienda? Saan nga raw? Awan inted na atangdan mo? Sa anak ba't nga may nagpatangdan? Uray man, rumbang nga inikan nakakumamot iti igatang mo iti 2 kilo abagas Bayamaon. Day takot ti madikon ka ba daw? Anya lang arudan, agbambanog aso kalatan. Kasta talaga ti makuna atulong, tuyang. Oray man, imbag kumaano pinakanda ka ideal daw, angam saan mo, imay kapaylanangan dito'y balay. Bayamaon. Day takot nga may tadi ka agpatangdan. Tulong nga rod ama ko na. Makaamodan ada ito datangdan ka. Ngam no awan, anyangay nga rod. It's okay nalpasan ko raw. Napalawatan to'y greenhouse mo. Ay, agyaman tata. Imbaglangan tadda ka. Inak nga rod nalpas mo tanti trabaho ta. Ay, isan pa Ha? Agluto tapay di tabalay ka, tamangan ta.
Kan ikang kantumatan iti tangdan mau. Sa anak mo't nagpatangdan Tulong ko nga rod ken ka. Uray bay. Ha? Mala, intan di tabalay ka, tagluto ta. Ay, alang araw. No, kasta ti ko nam ko araw. Aw, makitam. Ay, imbag pa'y ni Kwaraw, tadainted na aswil daw. Wen, tuyang. Ngam ni Uncle na ngay, emote at talaga, ha? Igatang munton iti sidaan ta na imas. Ay, katwan na. Tumulong aklata, itag kasapulan iti tulong kao. No, ikandak iti tangdan kao, nasayaat. Ngam no awan na nyaman na. Agpatangdan ka ngamin, Tulong nga rod na ako na, tuyang. Nasaysayaat iti tumulong. Taan niya tamam, ngagkasapulan nagtumat iti tulong. Tulong ayamat ti kasta ba daw, katrabaho na ita. Iso arumbang ngagpatangdan ka. Inteng, nadadaal ti agdanta, nasken a masukatan. Ang mga numadisgrasya tapay iti dayta. Iwan nga rod. Ingka gumatang iti kayaw, tatarimaanam. Ay ni badong latan. Ni pari ba daw? Ay, amuna ayat agaramid iti agdan. Amo naman. Isulangan ti ibaon ko agumatang iti kaya. Kan isumutan ti mang tarimaan. Sige, sikati makaamaw. Ay, itakuman, tanay. Ang mga numadisgrasya tapay dita agdan. Hop, aday ta. Nalpasain. Pare ba daw? Nalpas man. Ay, awan, maray. Aday ta, nalpasain. Nalagda itan, day ta agdan yaw. Awanan, ti pagdandanaga, maray. Nasayaat no kasta. Ay, wen gayam. Anya ti saritaan nyo kan ni Inteng. Mano ka na ti tangdan mo? Awan imbaga na, maray. Ha? Awan? Awan, mare. Ay, mabit lang nga rod ata, ikan ka iti tangdan mo. Ay, agyaman no ada itangdan mo kanyak, mare. Awan, mabit lang tainak mangala iti kwarta. Imbag man, tadainted ni Mariba ng Alimaga South, isupay. Mabain siguro, Tasak pa iti imbaon ni pare Inteng nga napanggimatang iti kayo ijay ilay. Aya, Diakon pinagkidkidan day tali magasot, Igatang ko kano iti sidain ta. rumbang laang nga datangdan mo, tatrabaho mo't dayta. Agbanog ka mo't iti hosta. Pare ba daw? Di kapitan, Mike. Mabit lang tuyang. Rumwarak. Ta amwag no anya ti baga ni pare Inteng. Kaya ini kan nakagayam ni Banang iti tangdan mo anang aramid iti agdan may. Yes, pare. Kunak man no libre. Tulong mo lang. Ha? Ay, Alah, muto yun dyan tad ni Banang kan katangdan mo. anya? Saan ka di libre? Tulong lang. Uwan. Ay, muto yan tili magasot ngayon tad ni Banang kan ka. Ha? Nagpuskol mo tantirupam, kapitan. Na, Inted lang arudan ni Mariba ng atangdan ni Badong, ngam umay mo pa'y lang subyan. Ang kapal ng mukha mo! tulong mo't ni pare padong dayjay. Saan mo't nga agpatangdan? Saan talaga, ngam inikan nga rod ni Maribanang? Kundi tulong kayo lagayam. Nga magpatangdan kayo mo't gayam. Ang kapal talaga ng mukha mong kapitan! Ha? Ala, ingkan, kapitan. Gaputasaan kon nga isubli tinalpasan nga intad ni Maribanang. Kan may sa, ni pa'y badong kaw, ti imbaon mo anapan gimatang iti kayo ijay ilay. Saan asinsinan ti banog na? Iso anaskan at ang danam. Indak man laagin. Ingkalaptan, kat di kan agsubsublipay. Kaumot nga men, kapitan. Apay, gaputa ko naan ni kabadong atulong na, di muntang danan. Tulong nga ron. Managtulong agpayso ni kabadong. Ngem di na kaya't asawan nga agabuso kan, kapitan. Sa anak mo't nga abusa daw. No itakarigat ti biyag. Nas kanatang danam no asino man ti baunam. Nang runa pa'y no pamilya dawn. Sa bagay Pananggundaway nga minti kayat mo, kapitan.
Agaputasan nga agpatangdan ni Kabadong. Sublem matan tinalpasan nga intangdan ni Maribanang kenkwana. Inteng, ingka magkita iti karpintero amang tarimaan dito kusina ta. May mayat no mapalagdaan, tapno saan ang matumba no panagbabagyaw. Ay, ni pare ba daw? Karpintero da jay. Ingka nga rod kasaritan Dumagasak to ije balay da ito, madam-dama. Bareng awan ti sabali at trabaho na. Ewan ba trabaho na da jay? Alang nga rod, ingkan to ibagakan kwa na, tatarimaanan na to yung kusina. Saanon, kapitan? Ingkag sapol iti mang tarimaan iti kusina yo sa balay, tagyakon palubusan ni Badungkaw. Naa. Saan mo't ama ko na atulong dayta kag trabaho dayta, kapitan? Amangan no di mo ikan iti tangdan na. Na. Agtulag kami ano man o titangdan na. Ay saanon? Na. Total, adda panggadan ni Badung ita. Ibagam nga unaan na dyan kusina mi. Saan kunak mag... Diyak kaya't nga trabaho ni Badungken ka, kapitan. Nga main, day talalibray ti amaw. Isumot lagayam asaanen akayat ni Badong ti umay. Takas jay ti inaramid mo. Saan nga ron apalubusan ni Tuyang na? Ay, nagalasan ti ugalim, Inteng. Nagbambanog jay tao. Angam di mo tangdanan. Saan abali ata tinangdan namon? Jay damo apa nagtrabaho na ditoy. Inikam ka de ititangdan na. Saan Tag dinamang nga ron alibre ti trabaho na. Ay, unay kan Inteng. Ala, ingkamang tad itili magasot kan kwa na. Ha? Kastangdan na iti panangaramid na iti kulungan dagiti manok. Anya? Ha! Di mo gayam tinangdanan? Ay, saanan? Ingka ikan iti limagasot, Inteng. Day talibre ti amaw. Agyaman na nga raw, no ikan nakititangdan ka, iti panangaramid ko iti kulungan ti manok mo, pare. Uwan pare. Kain pa nga asim ta umay kanto iji balay. Tarimaan nam di kusina may tanay. Mga no itayab ti bagyo inton pa nagbabagyaw. Ariglado, pare. Kalpasan ti trabaho iti balay da pare kulas. Umayak taw iti balayaw. Di kagda nagtatangdanan kanta. Wen pare, agyaman naknukasta. Kababain no saan ka atangdanan pare? Sa anak mo kiting, agpatangdan, pare. Ngam no adaytad mo, pagyamanak unay. Sige pare. Agtrabaho ka lata. Kan dito'y kanton amangahan. Ay, agyamanak, pare, Sa nabali tatangdanan kamot. Wen pare, kat agyamanak. Pasensya kan iti kalabas Wen pare, amok asaan ka nga agpatpatangdan. Angam siyempre. Pagalaam nga iti igatang mo iti kanunyo. Naawan ti itangdan ko. no anyalat taditan, pare. Ay, pagyamanak kun, pare. Di kagdanang tatangdanan ka ita pare. Ah, Kahit agyaman kami, tada ka atang tangdanan mi, amang tarimaan dito'y kusina may. Thank you pare. Nagagat ka ita, Tata Badong. Ala, ituloy mo ti aggagat. Tapno agtultuloy ti trabaho para ken ka. Kat si kamat, kapitan, naimbag ta nakaamiris ka. Ala, sige. Dito ang tinaggibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.